الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na mo hakam Islam, alhamdulillah, kaya rin ay isang kita niyo hajaman na ito ini amuin waktu parsukuan sinamuk purumulia ya nakan Syekh Haidar Buddin sumagawa waktu ini pasalan sin aon pakarajaan mahal ka long ta amuin ini hiya harap nila waktu hiyaon yari in mga kamuriran damikian in sila ini lamod dahing hatumpukan si mga amoy in long ta program sin Ma'had Ad-Diya amoy in pag tarbiya kanila tungod sin parkala lang ta pagdawat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini yari in dua murid serta guru raisat na sin Ma'had Ad-Diya. Muna-muna hindi mihil katutan yung pangadyan waktu ini serta pagpatumtum tungod paparkala kamatay amunan ni Ustaz Al-Qamar Sariul Sulbani in hikarwa sumunok kaniya long ta amuin dimhil sin pangadyan tungod pa amuin mga nikmat halom sin surga iban sin siksa long ta halom sin narka inya to hitukbal sinambuo lecturer ta waktu ini di Ustaz Julfikar Daud na wayaon tumagna kita ring kan Ustaz Al-Qamar Sariul Sulbani sarta supatan na long ta sinambong puro tayaon in mawdu niya isab sarta siya yato in dia mga magkatam sin pangadji sin kita niyo harumyan dahil naamoy ini dua insyaallah subhanahu wa ta'ala na itukbal ko pagurun na to panagna dimil ka to tani pagpatumtum sarta pangadyan wayron na rukain dahil kan Ustaz Al-Qamar Sariul Sulbani fal yataqaddam fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna, magsarang sukul kita niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan, sipat baing ulungon baing kasiyong pakatampiapan jari niya. Tuhan, nagpapanjari sin langit iban sin lupa illa bilhaq karna hakasakunnalan. Tuhan, nagpapanjari sing kawi iban kamatay haon sabab niya. Mga tay mangut ko agama Islam wayroon maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala ya panjari manusia iban jin wat malainkan magtagipon kaniya bukon ka masawa ibang matarang imparma sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran ya mahamulya laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ako nagpapanjari sin bangsa jin ibang bangsa manusia buat malingkan magtagipon ka ako. Habiyaon mga tay mangut ko agama sin Allah subhanahu wa ta'ala biya din ba impagtag-ipon si manusia pangasuhuda kula ini kato tanyo katan sabab karna
Bangdi kaingatan si manusia, in pag-ianong ibadah, tartan tumalupa siya. Tartan tumalupa siya, uloy maksud ka papanjari ka niya. Al-ibadah lang Sheikh Ibn Taymiyyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardah min al-aqwal wal-af'al min al-zahira wal-batin. Laung hi Ibn Taymiyyah rahimahullah, in ibadah ismun jami'un, siya na lang yung isim ngan langkom niya yung katan, jama siya, plural siya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda. Amoy niingan nalangkom siya sindua, amuin kains kariridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala man kasusuban niya min al-aqwal wal af'al, dayang naman hahimumungan iban hakakahinang wal zahir wal batin, iban amuin na matampal siya, iban nagkatatapok. Mga taymangot kuhagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon bang katumtuman na tiyo atawakan kadungwan na to imbis sa pag-ibada, sambahayang nasadyang katumtuman. Bukon sadya sambahayang impyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mataod ing ginis-ginisan niya. Pagsarang sukulan na to for Allah subhanahu wa ta'ala, nahinang kita ni umano siya. Diyan na sinsambat, laong ko kayo na ingkamatay, piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala, haun maksud niya. Piyapanjarisin mano siya, sin Allah subhanahu wa ta'ala padunya ini, haun maksud niya. Impangasugo, mahiwahain Allah subhanahu wa ta'ala, way niya piya ingat hambok pamano siya, in waktu sing kamatay. Sabab karuna mga taymangod ko agaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, beriman piupudji sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila isambong niya, apabila kaya ingatan sin hambok manusia, in kamatay, in waktu sin kamatay, tartan tumag-angan-angan siya, laong niya, bangsadya, in kahuwi niya umatalan, eksampulan takay mantahon, laong niya, magmaasiyat na ako for Allah subhanahu wa ta'ala. Magmaasiyat na ako for Allah subhanahu wa ta'ala, usalon ko na ingkapatantag siyang pangumuran kurihadun niya, ampa ko magtawad. Biat to impikilan si mano siya, mga taymang hutwa masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala, way niya paingat sa wakarna. Imano siya bang di niya kaingatanin waktu sing kamatay niya, laong niya, waktu katumtungan ning kamatay, di siya sumuhon mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In huna niya, banga ko lang niya awutan sing kamatay ko hagana-gana. Banga ko lang niya awutan sing kamatay ko, kinsum. Di siya maghuna-huna, in kamatay niya amuin maluay pa. So, karuna in kamatay si mano siya, in pangumuran si mano siya, hawpu radihadun niya. Mga taymangod kuhagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuhi si mano siya, hababaw sing gumiini, lando in halga niya, muhimmatun jiddan sambatan sin bahasa Arabiya. Nakalando in harga si mano, sinamoy kabuhi si mano siya. Biya na sinsambat, apabila in mano siya, in kain niya, in sub niya, inharga ka niya sing kawi niya, apabila siya makanan ng sakit, ulo na panandas kin ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sakit, atasan niya gumasto datusan iwo, milyon, bang mayan sadya kasupatan ng kawi niya, buat malingkan, apabila imano siya amuin dumagpak na yung kamatay, di na sugpatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biana silang sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sa muna ito, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala,
di na pahulihon. Sina Allah subhanahu wa ta'ala inahambok ginhawabaran, ginhawa kahoy si manusia, apabila di magpaknin ajal niya. Sa karna, kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang uno inhinang si manusia rin di. Hadun niya ini, bang sumpatan pa kanyang kahoy niya. Banga tayo mangud kuhara masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon ka, manusia, apabila halgaan niya in kahoy niya, tartanto magpauwat siya pilang gatos nga ibo, pila milyon bang mayan sa kasugpatan, biyarin halga si manusia. In halga pa si manusia, in panghalga pa si manusia kahuhi, atasan niya amuin kilupahan niya na in kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala mo kanya may makibadah. Bukon ka mga tay mahud kuhaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyara kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari pa dunya ini magtakipon matukan niya. Iban naus ng kapta nga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya ini, biya panjari ko hamano siya. Iban imano siya. Biya panjari ko siya hadlaw akhirat. Sa nawaliskat inmano siya hawak to ini. Hazaman ini, in huna si mano siya. Biya panjari siya harap pa dunya. Mahi, sabab karuna nakalando in panghalgain niya. Bukon siya, amuin, gamit niya, bukon in dunya yung gamit niya. Sa dunya yung gimamit ka niya. Biya diin. Nakalandong na yung pag-ayat niya parta niya. Nakalandong na yung pag-ipat niya paahli niya. Nakalandong na yung paghalga niya sa mga tarak-tarak niya. Nakalandong na yung pagjaga niya sa business niya. Ang pamangatay manghud ko hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan na ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya, magparuli kay mo. Siya in magad-magad kay mo. Bukon iko'y magad ka niya. Sa in ikaw, hinanga in parsarawan mo, hikasod mo palang sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinang kau ibadah, amuin parsarawan, hikasod mo pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghud ko hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Panghalga itasing kawi tahadun niya. Umusaha na sa kita. Harum pa maadlaw. Way mo ka kaingatan. In kamatay. Ando rayang magtalha sa ini pamano siya. Laong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mawtu baghtatan. In kamatay laong sin Rasulullah. Magtalha siya pa. Dumatong pamano siya. Biya din. Bukon ka in kaunan. Sinmano siya. Matalan, taon hambok, usog yaon kikita, tahin doon na. Makaiyan kita. Hain doon na sa tulang mo'y usog yato kita ako. Sa may ito siya miyate magsoy. Di mo kaingatan ng kamatay. Ayaw mo asubayin pangasubihan sa wakar na in kamatay magtagha. Bukon siya amuin in kamatay yari. Betan ko sa Allah Ta'ala. Ayar in kawoy mo tuan. Pulan. In kawoy mo kay man taon na. Pag-awad kay man taon ini, mapatay na kau. Wayroon imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala gadto. Iban wayroon nesab nagbanday Rasulullah. Imyat yung pangumuran niya. Ha? Wayroon wakto. Wayroon tahon. Wayroon kau biyutangan date. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin Rasul amin. In kamatay amin. Matartan mo siya. Dumatong amuin. Hawak to yaon. Mga tay manghud ko hakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to angan-anganon. In kamatay ini maluway pa. Bukon ka. In huna silmano siya lang niya maluway pa ako mapatay. Bangkaw sumasab pa sementeryo. Kakitaan mo imano siya. Tiyukubol sementeryo yaon. Mukhtalifah. Aun asibi, iban aun dakulak. Kakitaan mo imano siya, hambuk yan alamat. In Allah subhanahu wa ta'ala, di
di niya piyon, impatayon niya. Di niya piyon, way piyon sing kamatay, bata-bata katawakan maas. Way ruon halom sing Quran kawakan mo dalil, imbata-bata di pa siya patayon. Insungol di pa siya patayon. In hambong kusog, taga-anak siya hambong kusog, hindi siya patayon. La wallah, wayroon nagtiyanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon piyon sin manus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon piyon sin kamatay. Hangkan mga tay mahud ko agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita niyo malikap hakawian ang dunya. Sabab karna in dunya inilang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hafarman niya, i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibu wa lahu wa zina. Ingatan niyo, o mga manusia, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, in dunya ini, bang haba sa Tagalogiya, bahasa singkitan nyo rin di Philippines, pangpalipas oras lamang. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuman nyo in dunya ini, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingatan niyo, in dunya ini pangpalipas oras lamang. Sa may bahain manusia, masi-masi sila, amuin, himihinang simpar sa baban amuin. Itasog nila pa dunya. Hubbud dunya wa sakhratan maut. Lima sana sila pa dunya, kaya dupahan nila na yung kamatay. La ilaha illallah. Hauno na kita yung mga taymangod ko agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno na impapatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran. Pila na sadya, in ka na binabihan, piyarasin Allah subhanahu wa ta'ala, magpatumtum sin agama niya. Ya kau taymangod ko agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyulya ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya panjar ikaw, karena magtag-ipon ka niya, iban in uno-uno parkala hadunya ini, takatubtuan. Kullu man alayha fan, nang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkataan hababaw sin dunya ini, malanyak da siya, malawa da siya. Hay, amo pa ka imano siya, hindi mapatay. Impyag nganganan siya, may mapatay ra. Misan imbato yaon, nganganan na siya, bato patay. Amuin bato, amuin. Pag amuin pagsasawsing kita nyo yaon, halawang sindakat, ingkarasa din niya patay. Ha? Amo pa ka, ingkita nyo, mano siya ang kahoy, hindi mapatay. Misan imbato yaon, mapatay ra siya. Kullu nafsin da'ikatil maut. Intiyap-tiyap lawang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intiyap-tiyap barniyawah, maka nanamda siya kamatay. Mga taymangod ko agama sin Allah. Wayroon, kawakan mo dahil in ikaw kumaptang kaw, atawakan amuin tumaptak kaw hadun niya ini. Sa mahimo usalon in kawhi mo, haway kapus paidahan. Wayroon, amoy biyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod ko agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon si mano siya lang sin Rasul. Apabila lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayta thalatha, amluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. لو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم apabila imano siya ini mapatay na, imagad ka na yatba'ul mayta talata. Imagad pa hamano siya harap pakubur niya, imagad pa mait, imagad pa nyatay yaon, atas siya lang niya tupar kala. Ahluhu, in ahli niya, magad in ahli niya palong may papagkubulan ka niya on. Magad in ahli niya, in asawa niya malingkat, in anak niya malingkat.
in anak niya, ya halgaan niya, pia tamong niya, pia school niya marayaw, makakad yaon mato fa kubur niya, makakad yaon mangumur ka niya pa kubur niya. Mahuli, inikarwa lang niya, wa maluhu, ibang makakad niya sa binarta niya, makakad ka niya mangubul, bukom makakad ka niya kubulon, makakad ka niya mangubul. Hadak kala isa pikir-pikirun si manusia, in hadith ini, bakit kumululin arta niya? La wallah. Uno, arta ini, in makad sadya kayo mo, mangubul. Di ini makad kumulun. In hikatu niya, wa amaluhu, wa amaluhu. Iwan lang niya, in amuin kakahinang niya, amin amal ibadah niya, amal salih, amuyaon makad papakuburan niya. Fayarji uthnan, na magbalik lang niya indua, wa yabqa wahid, ibang magpawin lang inhambuo, yarji'u an ahluhu wa maluhu. Makad lang niya, magbalik lang niya in arta niya, in pamilya niya, paway. Magbalik din inamin arta niya, iban sinamin ahli niya, paway niya. وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Iwan, in magpabilong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amuin amal ibadah niya. Mga tayo mangudkuha ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, hahadith ini, matampal kato, in ahli iban sin arta ta, in mga amin tarak-tarak ta sayyara tayo na mo'y pukul-pukul pag isang baton sin amin baka sa tawusugiya. Muhid da sini pa, amuin paway sin ikaw. In asawa mo, parsabawan piyag-usahan mo riha dunya ini, ando kailo, pagtaikod mo sadya, kuburun ka sin mangungubur, bukun ka, makahuna-huna in mahano siya. Laong niya, pag-agawan na in arta niya, yakaw tayo mangod ko, apabila ko mo'y pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ko kumulon na, bang wayroon amal ibadah, bang wayroon pag-iman sin pamilya ahli kabin mo, haway sin ikaw, malingkat palang ipulan niya tumiyatay na, malingkat pa sa lang niya miyatay na, hasupayan lang niya kapag amuin, kapag bagi-bagian naman yung arta niya yun. Ano isab ka iluhyusong, nagtuyo harum pa maadlaw, banging kusahan niya na mimingit-mingit, ano isab. Magbati siya din hasubo, bang mayroon ang malibada niya, mamingit siya, haway pa nakasambahayang minig siya ding haway, muwi siya, pagpuas na simsambahayang amuin, mahagrib ato kanisa yaon, mayroon ibadah na hinang niya, pag-awot niya miyatay, miskin pa si hadun niya, miskin pa si adlaw akhirat. Pagkatawahan pa siya sin ahli niya, lang himas usog yaon, may tapawalan niya, mas malingkat pa sa tumiyatay na siya, nangituman na lang niya sin surah, ando isab, in ikaw hambu o puso, at awakan hambu o manusya, matay na yung pag-usaha mo, matay na ko mag-usaha, pag-uwi mo, amuin paway, pagpatay mo, pag-uwi mo, fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ahli mo, amuin, way mo tiyarbiyah, papagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, suknaan pa ko, yati mangurko, hangkan na, in usog, biandaan sa sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bang siya makaasawa, bang siya mo'y lumawag babae, papiyon siya sin upat, palawagon siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sin upat parkala, inlingkap, inagama,
indaya, iban sin amuin malayawin tumpukan niya. Sabab karna, imbano siya, apabila malingkat in asawa niya, di siya makahuna-huna magmaasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin babae. Lawang sin usog mahuna-huna niya, mahipa ko lang niya. Matto pa babae dumaing, misan aun dalang niya asawa ko, landuin lingkat. Di siya makahuna-huna, kuminang fahisha. Amuin sa lumi-lumi, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, wamalu, arta niya, suwayin bawa inusog, bang siya lumawag babae, amuin artaan. Hasupayay maksud si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in faida rin doon, bang kau magdakwa, aun mausan mo hapagdakwahan mo. Sa wakar na nagbibigda, imiskin iwan sindayahan magdakwa. Iwan hindi kato niya, nag-a'amman ibadah, salihat, babae, amuin, landuin kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Timutunay sin 5 pardo sambahayang harum pamaadlaw, titindog din sambahayang. Hangkan sabab, lawagon mo siya ini, misan ka umapatay, kuno kunisa, kinsong kunisa mo, ikaw pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun maghatod kay mo, iban di ka tumbiyon niya. Iban hindi ka upat, amuin, marayawin amuin, tumpukan niya, atau akan tubuan niya. Tubuan din ha mga manos siya nag-ibadah. Iban, mga tayo mangod ko ang masin Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sa di manos siya dayahan, ninuwi siya pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala, payarji'u maluhu, magbalik dalangin arta niya. Inarta niya iusahan niya harum pamadlaw, bang siya nag-uopisina, atasan niya mag-overtime, bang mayan sa diya makakawa siya, nang niya manginot-nginot isab kita. Bang kita sa nang niya minuit pahuay, kahilangan palang yung gadget ha? Biat to amuin panginot-nginot si Manos siya, impagtuyo-tuyo si Manos siya, lumawag arta. Sa magbalik din niya ko tayo mangod ko hanggang masin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik na ko ini o ginhawabaran ko. Inarta mo, iuusahan mo, harum pamadlaw. Magbalik na sini paway sino ikaw. Hanggang mga tayo mangod ko hanggang mga Islam. Imagpawin lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amura in amman ibadah sin manusya. Amura impahala sin sambahayang mo, impagtalabul ilmo, impagzakat mo, ingkatan ginis-ginisan barat amin ibadah na hinang mo hada, amin hababaw sin dunya ini. Yusal mo in dunya pag-ibadatan for Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mo siya yusal, hasupaya lumupag ka for Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaptap ini, agad-agaran niya kau. Amura ini mahinang mo bagay. Amura ini inamuin mahinang mo. Judge, halong simpakupuran. Bukon ka imano siya. Ingkaunan niya bang aundusan niya rihadon niya. Bang siya makapatay pamano siya. Lumawag siya judge. Lumawag siya amuin atorni. Lumawag siya atorni marayaw. Atasan niya liwutunin katiling kaldon niya. Bang mayan sa Diyos sa makalawag atorni amuin. Dumapi ka niya. Ang pahalong simpakuburan mga tay mangud ko agamasin Allah subhanahu wa ta'ala milya niya. Imano siya. Amurain atorni niya. Gumapi ka niya. Umiwan ka niya. Magad ka niya. Amurain amal ibadah. Amuin hinang niya manahot maaslam. Di hababaw singguni. Mahinang ini mano siya. Amuin nakalanduin sa hayan niya. Bang kawasubuhon. Imano siya. Apawila mo'y napa kubur niya. Amuin pa kuburon na sa simano siya.
pagtawon sa jasim pakumuran, uwos sa jasim kumur niya, butangan sa magtuisin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nyawa. Uwos yaon, hadoon mayan dumatong yung malaikat, mga subukan niya, bang siya nag-amal ibadah, aun hambuok, kakitaan niya usog, landoin sa haya niya. Masya Allah. Nakalandoin hamot niya. Mga suway usog yaong amin usog, amalong salih, amin ang amal ibadah. Laong niya, isyo kaw. Laong sin usog yaong, ako na ini, imano siya amuin. Biag tuyuan mo hadon niya. Wa ikaw himinang maasiyat. Karena kabuha mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pangaharad mo simpiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlangan siya suway mo siya layuan. Iban ako na inilangin tuyuan mo. Harum pa maadlaw sambahayangan mo. Bukol sadya lang yung fardo. Sampayin ka sunnat-sunnatan niya. Hihinang mo. Sampay lang yung pagtahajud habamarong. Harum hatungaan sindom niya skulay. Titindog mo lang niya. Wayroon ka lang yan nagpawisi, hagin hawabaran mo. Wayroon ka lang yan nagpawisi, sinamoy kawihanan mo hadun niya. Way mo siya piaruli, karna kabuha mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali-hali ka lang niya bihaon, ako lang yan inggapit mo. Ako imbahala, hakatan umasubo, hakatan pangasubo para kayo. Amoy at timpa, amoyin. Sambong si Mano siya, asubon siya sinahambok, amalong salih. Amin usog. Nag-ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumatong na isa. Imano siya. Apabilay sa bingkaunan niya. Inamuin. Ingkaunan niya rihadun niya. Nalupa siya hapardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way niya hinangin amuin kataan. Piardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way niya hiyaram. Ulim piharam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban way niya hinang bangunin yar, perdakan ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga suway usog yaw. Isyo ko lang niya. Ang pamadto, insipat sin usog yaw. Nakalanduin baho niya. Landuin itom niya. Iban, wayroon mano siya mabaya, humamot ka niya. Law niya. Ako na ini amal. Ako na inilang kasusuban mo rito hadon niya. Ako na inilang niya impiyag kabisihan mo rito hadon niya. Di ka sumambahayang simpardo, sambahayang. Hasupaya sa jalang yamuin. Mahinang mo ako. Bukon ka. Kaingatan mo na isambahayang yaon. Amuin. Hambuk siya maksi at banggi mo hinamon po Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk siya. Amuin. Pangisulto mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ka na nagugulgal-gulgal ka amoy, nag-aabbuan po ka. Hindi ka sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Haulong ko yatay mahod ko. Tumtumon na to. Sumud kita niyo pasambahayang maniyo-tiyo. Insambahayang yakaw tay mahod ko. Hambuok ini amuin salang gulak-bu. Ibadah. Hadi patumikang imano siya, palawang sinamuin. Surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asumon pa sa sinsam. Aming panagnanin isang bahayan. Asumon kaya ko tayo mamit ko. Mahikaw di sumambahayang hajaman bihao. Nakitaan ka imano siya. Nagngangan siya Muslim. Ando ingan niya Muhammad, Ibrahim. Sa bang kadunguan. Bang mag-adan na muadzin. Masjid masjiran. Ando, marayaw rin pagpanaw-panaw niya bang siya nagpapanaw. Bang isab siya naglalingkod. Ando, naglalingkod na sadya. Di yung rin nga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya ala salah, hayya ala salah. Sa wayrong panambungin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon mo yakaw tay manghud ko. Yakaw myulya sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, tumtumun ta in syaitan, in iblis, hambuk sujud dah. Way siya simujud pa Allah, way na
Gihakad in pardakan si Allah subhanahu wa ta'ala yaon. Ang paisujud niyan, panghurmati niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianat si hawak to siya way si mujud. Liadiin niya wa imano siya. Hawak to tabihaon. Asuhun mo yakaw ginhawabaran. Pila na wahain sujud. Pardo di akaw sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mo na sujud. Ang painsambahayang ini, amo ini, dahil hamang amal ibadah mo gumapi halom sin pakuburan mo, hawak to ko mapatay. Mahinang ini sahaya mo halom sin pakuburan. Sa mahimot ya, mahimo siya amuin, pahil-pahilo. Mga tay mamut ko hanggang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuratuod imangan, haman mo siya, palom sin pakuburan niya. Amuray na amuin, amal ibadah niya. In sadaqa niya, in zikir niya, in kataan ang amal salih niya, amurat yung makad ka niya. Ang pamangatay mangupinduay ni, in arta mo, at awakan in ahli mo, di da siya makad kay mo, la wallah. Sabab karna, wayroon mano siya, imawaya, matay, amuin, makad sa hambuk mano siya, kaya ingatan niya in halom simpakuburay ng landoy lindom, bito-bituhan. Insya nagnanapas pa. Di tuod siya muin. Mawaya magat. Damit kanin arta. In ahli mo. Di tuod dito siya magrida. In arta mo yun. Pagaron mato siya palaw simpakuburan mo. Di tuod magrida. Di tuod mawaya in ahli mo. Di tuod mawaya in mga familya ahli mo. Pagaron in arta mo. Piyak tuyuan mo yun. Halong palaw si surga. Iwa mga tay mangudkuaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumun na tutod. In kamatay lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tansa al-mawta fa inna al-mawta la yansa anka. Ayaw mutod lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lupahain kamatay. Sabab karna in kamatay, masi-masin nga kau tiyutumtum. Ayaw mo lupahin kamatay. Sabab karna in kamatay, masi-masin nga kau tiyutumtum. Bukod kay mano siya, sipat si mano siya hawak to ini. Wayrong pagtumtum niya sin kamatay. Hanggang di sunod pa lang sin pangatayan niya amuin. Pag-iman sampurna, pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa kinikita sintili, kinikita na sadya. Bangsa nag-uusaha, mag-usaha na sadya. Bangsa naglilingkod na sadya. Wayrong panumtum niya pa kamatay. Ang paying kamatay, biyawaitaan ko sin Rasul, di niya ko lupahon. Bang wakto na sin azal mo, bang amunin kamatay mo, matay ratod ko sa roon doon. Di ka nga na palmisanda kuman hambog second. Hangka minuto. At tawakan hangka ibdat si mata. Si mano siya. Inkawi niya bang miyat. Amuin di matungnayin amuin. Kamatayin niya. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pamungan kanila o Muhammad. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglawin makna niya. Sa hunnal tuod. In kamatay. Alladhi yafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Amuin. Di tuod siya mutas kay mo. Di ka mo agbutas iman kamatay. In kamatay, miyumurol kay mo. In kamatay, ikaw atin murol ka niya. Bukod siya murol kay mo. Sabab karna, bang imano siya, hunaon niya. In kamatay, miyumurol ka niya. Aw bima na siya napasun sing kamatay. Aw bima na, bang bayaw mo di matay. Di ko sa matay. Sa tumtumon mo in kamatay. Siya'y nahunahan mo. Misan kau, uno mauno. Fa innahu mulaqikum. Na, sa hunnaltod, ipagbak mo na siya. Aw, sipat sing kamatay. In kamatay,
Imalakal maut. Bukon siya haulihan mo. Ya kau tay mangud ko ang kau na lupa. Yat to siya haunahan sin ikaw. Sabab karna. Duktulon mo ra siyaon. Adlaw pa adlaw imano siya inamuin kawi niya besel sa pangatik kalendar amoy paghubloton niyo. Maghilang sa hingga amuin makapinda kumanin namin pais da kumanin biyari lang ta. Ha? Amuin pais din na amo na sining kamatay mo. Sabab karna bang amo na intubtuban sing kalendar in amin July at awakan in 2014 di mo na sa kaganapan in adlaw niya amin hanggang akadlaw in December di mo na kaganapan bang amo na tuod siyaon biat turay sa ming kamatay apawila di matong kay ming kamatay wayroon naman siya misang pabiya di ini pagsilawak niya ya Allah buhiya ko lang niya magbalik maghilang na ko marayo mag-amal na ko ibadah sumambahayang na ko magzakat na ko sinarta ko amuin di na ko manglimot patay manghud ko lasahon ko na siya biyasin paglasa ginawa ba biyasin paglasa ko pagginhawabaran ko mga tay manghud ko agama si Allah subhanahu wa ta'ala hadi pa di mabot amuin ing kamatay di pa mabot ing kamatay kato ando isap pag-us-us na ko pagtawat pag-us-us ka huminang ibada pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin kakuyakan niya karidaan niya bukon ni sabi ni ibadah kinangon mo kastulan niya amuin niya makad ha-Quran iban hadith amuin aun dalil malag mo halam sing Quran insyayaon fardu kayo iban amuin ang undang-undang mo insyayaon piyagdaakan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon kayo sa buminang sinamuin way niya diya sabab karuna maluog kita mag-ibada bangsaw pa ma amuin magsambahayang ka matalan usin pagsambahayang mo yaon na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala yung sambayang iba sin Rasulullah na muong siya yung sambayang na pardo 5 waktu ra siya ubos ganapan mo pa siya hinangon unong na insayat tulong niya ganapan mo siya ano di ra sa tutay maundayang insa min sambayang piya sobra niya to hangkan na ayaw ko magpalog sing ginhawabaran mo bang uno hindi kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amo sadya to yung hinana bang uno amuin nakabtang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnat niya hakaw amoy nahinang niya hakaw niya amo sadya to yung hinana sawag karna amo na to yung amal ibada mo bakit palong si kumur mo iban sumapaat kay mo daw mahuli ya kau tay mahud ko ayaw ko tuod magpahil-pahil sin amuin amal ibadah sawag karna diyan na nasabot na kaina wayroon da maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhliq Allahu al-jinna wal-inth abata wala thuda wayroon nagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala sinbang sa jin ibang bangsa bano siya amuin maglangog-langog sa sarihadon niya iban tuda amuin di siya langon di siya sabdakon way ikaw piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala gadto sa piyapanjari ikaw haon ka maksuran piyapanjari ikaw sin Allah subhanahu wa ta'ala langon niya ikaw ibandakon niya ikaw lahon niya ikaw pamasyat lasa niya kay mo supaya ko di makasud pa lang sin arka amuin yata ka mahamano siya amuin wayroon pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hamano siya kaya asulan sin Allah subhanahu wa ta'ala lasa ini sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hakahaw niya mga taymang magkuha Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibada kita niyo hadi pa dumatong in kamatay suway na to hunaon harum pamadlaw in kamatay sing kita niyo hambuk pahambuok kinsumon
Iban ayaw ko tudlaw sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuakhiru at-tawbah fa innal mauta ya'ti fajjatun daw sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaw ko tudlan niya magpahuli. Simpagtawbat mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa hunnal tudlaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kamatay, dumatong siya, magtagha, ay al-mautu baghtatan. In kamatay, magtagha siya, ni pamano siya, hanggang yakaw tay manghod ko aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambatan basin bahasa, hindi pa huli ang lahat. Aun pawakto sin hambok, pahambok tingkato, bangsaw pa maamuin. Aun nahinang tanyo fardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, muna-muna yung ginhawabaran ko. Yakaw ginhawabaran ko. Ayaw ko tuod magpahuli-huli. Ayaw ko maglit-lit. Ayaw ko maglamma-lamma. Mangayo, pakampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wagkar na tumtumaya ko ginhawabaran ko, yung kamatay magtagha. Mahuli mga tay manghud ko aga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko mamarahin na waha at tawagan mamarahin na waha inamin patumtum sin kami harum ini sa wagkar na in kami ni manusya nanununtut ilmu paisab kulang-kulangan pa to din ilmu. Amo pa kain kami di manuntut ilmu. Misan yung mga giyugulgal na alim ding hamang ulama na nanununtut na sila ilmu. Amo pa kaya kami hindi magkalaw, mano siya sadya. Imano siya karasalin niya magkalaw imam magkasa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bukun ka. Hanggang mga tayo magkuhaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. In kami ni mano siya magkalawang ibang magkasasadya. Bangsaw pa maamuin. Aun dayong mga himumungan na mo nakalanduing kasla niya. Hati ko karyasali na sin kami maghimumungan. Iban, biyat to na wahain kapapanjari sa Allah subhanahu wa ta'ala sintingog sin kami. Bang kami maghimumungan. Bukon yat to astul. Atawa kang bukon yat to dugal. Atawa kan ayaw ka mo maghuna-hunain kami. Nag-ama ka kani. Inyat tukari ka sa desing kami maghimumungan. Bangsaw pamaaw na sabing mga himumungan sing kami. Taymaan yun yung pag-ibad, yung pagmuhadarah, yung pagpatumtum. Biya sa sinamuin pagkaunista. Bukon ka yung kaunan sin pagkaunista. Unod sadya yung kaunon mo. Imbukog, hibin mo siya. Sabab karna, apabila imbukog kiaon mo, ikawin sana yat tuhagin hawabaran sin ikaw. Biyak turay sa bin muhadarah, biyak turay sa bin pagpatumtum. Bang siya aun amuin imamo, daing hatarika, daing hakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hatarika sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magda'wa, maghimumungan. Ima mo din ha-Quran iwan hadith, amuyat tuwing kawa, amuyat tuwing tayo maabukog, ay ununod, sa hukar na amuyat tuwing ikareho paginhawabaran. Iwan bangsaw pa maaon amuin nasa, dahil naman hapagbasta, hapagmakna. Sin amuin muhadaraw sin kami hain doon yaon, habihaon ini, na ando, tayo maan nyo siya tuhukog, bang yumaton, ikawin sana singgin hawabaran niyo, damit ka singkatan amman ibadan niyo. Mahuli ito na sa inamuin pagpatumtum sin hafok tayo mangod niyo. Mura-murahan magmumpaat, inamuin maniyo tiyo panumtum sin kami. Wa ilahuna, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tayo manghudkuha ka mga Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala piarahan kita nyo mari nabi atau akan ka rasul-rasulan mari pa dunya supaya mangbandai ka tu amun dikasud na tu patinar ka jahannam iban amuin magpapuyag ka tu bigpidin kita nyo hikasud palam sisul ka waspudji pa Allah subhanahu wa ta'ala hanasabot sintay manghud na tu kaina about sin kamatay mga tay manghud ko kami Islam long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haduaan niya riwayat din kan Bukhari wan sin Muslim long sin Rasulullah Allahumma ahyani ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, buhi ako lang niya, bangkaunan sin kabuhi ko ini, amun hikarayaw ka po. May ta mga tayo manghudkuha ka may Islam. Basalan, mga manusia, amun himabain umul nila dan dihadunya, nag-iibadat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiutoy na nila impardatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, sila na mayatuin mga nagparuntungan. Ulaika humul faizun. Sila na yatuin mga nangdaog. Iban lang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffani idha kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, banging kabuhi ko ini, aying kamatay ko ini, hikarayaw ka ko, ando pataya na ako bihaon. Mayita mga tay manghud. Basalan, biya na sinasabot na to kaina. Bang imano siya, amoy ni mabain umul niya rin dihadun niya. Nausal niya pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa rayaw-rayaw na mano siya. Adapon bang imano siya ini. Himabain pangumulan niya. Miuti na sadya yung buhok niya. Sumagawa, wayrun niya yusal. Hapag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na yung taulugi. Ulaika humul khasirun. Sila na yato yung mga tao na lulugi. Pasabawan. Himawa sa ding kabuhi niya. Wala niya nausal hapag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang pasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah. Sabahan ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum latamutunna kama tanamun. Wala tub'athunna kama tastaykithun. Long sin Allah wa long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallah, sapahan ko ibot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabunnal to din kamo yan. Mapatay ra kamo. Kama tanamun, biasin katug niyo. Wala tub'athunna, iban bangunon da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat kama tastaykithun. Biasin pagbati niyo. Hawak to kamu, amoy natutog makabati kamu. Biyan mga tay manghudkuha kami Islam. Maniyo-tiyo. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawak to siya diatungan sin kamatay. Magguwa inuhulas ha mga tuktok niya. Ibang pag-iyan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yampun na kanya yung pardusan niya amuin nakaunay iban sin nakahuli. Sumagawa mga tay manghudkuha kami Islam. Hawak tuman siya datungan sin kamatay unin pamong niya.
inna lil mauti lakasarat, inna lil mauti lakasarat. Sa bunal tudlaw ning kamatay, lando siya mapangsan, lando siya mabisa, lando siya maulul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yampun na kanin pardusahan niya nakauniban sin nakahuli. Biad din na kita niyo biyaon mga tay manghud. Wayron pasag yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan na to nakauniban sin nakahuli. Ando, ada kala bang kita niyo mapatay biya sa pantun. Amun bang kawaan kita niyo sin malakal maut. Inyawalihan nato sin malakal maut. Biya sa pantun. Amuin laong ta kambing yaon. Siyumbay taniyo. Atawakan piaisan taniyo buhi-buhian. Biya yung pagkawa sin sakit. Sin amuin malakal maut sin pagkawa sin kamatay sin kita niyo. Mga tay manghugkuha kami Islam. Kin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam landutod siya maulong ha mga umat niya. Intanda niya daran kita ni biyabandaan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatungod sina pinarga jahannam. Ibandaran sad kita ni piyapukuyag sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatungod sin halom sin sulga. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hal ataka hadithul ghasiyah. Nakaratong na kay mo Muhammad. Insoy tungod pa. Amun ghasiyah. Unin ghasiyah mga tay manghud ko ang Islam. In ghasiyah amo na yung mga bakabuka jumatu. Long Ibn Abbas. Iban ni Qatada, Iban Ibn Zaid. Tiyawag siya long niya ghasiyah. Pasal biubuwa niya yung mga manusya. Hadlaw tay manghud. Hadlaw akhirat. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin khashi'ah. Hawak tuhad daw akhirat. Yung mga manusia aon de mga tutumpukan mga manusia nasususa sila. Kakitaan mo din na pamayhuan nila in kasusahan iwan sin miumuha. Long pasin Allah subhanahu wa ta'ala amilatun nasiba. Sila na inilong niya inihapos pasulan wayroon nila siyumbain Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsumba na sila padugain. Haadlaw yatto. Limumuman sila. Mga tayo manghud ko kami Islam. Tasla naran hamia. Pasurun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakayu hamia. Unubaha in pagganan. Kayu hamia. In kayu hamia mga tayo manghud ko kami Islam. Amuin naglagalablab in paso. Paso sinapinar ka jahannam. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatungkan niya taghain Jibril alaihi salatu wassalam jublaan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long niya ka Jibril may ta kaulong na dimatong mari ka ako. Amuin bukon oras mo pagdaratong mari. Long sin Jibril, ya Rasulullah, suy-suyan ta kaulong na bedin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sinapinarga jahannam. Long sin Jibril, long sin Rasulullah, ya Rasulullah, papatahi ka ko, atawakan baitay ka kuno, bang bedin, impagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pinarga jahannam. Long sin Jibril, long sin Jibril alaihi salatu wassalam innal ka'sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin narka na sin Allah subhanahu wa ta'ala mapasok na siya sa piyaso siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tunggatos tahun na adlaw akhirat. Sampay long sin Jibril nahinang siya inilong niya pula. Dia ini mga tay manghud ko kami Islam. Bukon ka inmano siya bang siya makakampot kayo bukon ka mamingid-pigid siya simpaso. Example niya bang sa upama inmano siya nagko-compete siya bander. Ubusin bander yaon
Nasunog siya singkayo, siya kamputan ng banir, bukon sa mamigid-pigid siya magsilawak. Diyan ni mga tayo, piyaso sin Allah subhanahu wa ta'ala in kayo, tunggatos tahon adlaw akhirat. Sampil lang sin Jibril na hinang siya lang niya pula. Piyaso na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kayo adlaw akhirat, tunggatos tahon na sambil lang niya na hinang siya puti. Kaya na to bahay ni mga tayo, manghudkuha kami Islam. Bukon sa jahat dan di. Piyaso na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kayo, dito apinar ka jahannam. Piyaso niya na sabkatluan. Amun tunggatos tahon magbalik. Nahinang nahab siya itom. Tigidlong bito-bituhan na pinar ka jahannam. Mga tayo, manghudkuha kami Islam. Tigidlong bito-bituhan. Makaya na to bahay ini. Amun kayo sa jarandiha dunya, ya panjali sin Allah subhanahu wa ta'ala masunugin manusia magsilawa. Aun nga mga manusia bang masunugin bahay nila. Makadakan sila maghuho. Inaanak nila di nakasayuhan mga na bahala na masunugin anak nila basta sila makadakan pagwa. Sabab sin paso mga tay manghudkuha kami Islam. Biadin na impaso. Sinapinan ka jahannam haadlaw akhirat. Amun kita kama sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia di mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban ni mga manusia adlaw akhirat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tusqa min aynin aaniyah. Painumun sila lang niya tubig nagbubukalkal. Tubig amun miya maso. Amun tubig. Bang nila inumun. Magkautod-utod lungon-lungon nila. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Muhammad ayat ang kutab 5. Wasuqu ma'an hamima faqatta am'a'ahum. Bang sila minum sin tubig dito hadlaw akhirat. Apinar ka jahannam. Mapasok siya. Faqatta am'a'ahum. Magkautod-utod lungon-lungon sin sila. Laysa lahum ta'amun illa min dari. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun kanila ini pagkaon. Malaingkan mapait. Iwan makatunok mga tay manghudkuha ka may Islam. Diya ining kahalan sin mga manusia. Halawm sinapinar ka jahannam. Sumakawain kita niyo randiha dunya. Pahil-pahilon na to sadya. In pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat sambahayang subo. Mahunit na to pahikatindog. Biadin na in zuhur, in asar, in maghrib, in isya. Mismo, sunat sa jata mga tayo manghudkuha may Islam. Di kita niyo makapatindog. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang ni Ibn Abbas, laysa lahum ta'amun illa min dari'. Indari lang niya amo na inkawi halawm sinapinar ka jahannam. Di ana sin maka amun na agi na to kaina. Bangi makaon si mga manusia inindari ani mapait siya sarta makatuno. Dia ini mga tay manghudkuha kami Islam. La yusminu wa la yugni min ju'. Di lang niya makakansub in pagkaon dari ani. Di makakansub kanila ay makaigsin. Amuin kansub nila. Dia ini mga tay manghudkuha kami Islam. Adapun in mga manusia tunay nila inhaq sin Allah subhanahu wa ta'ala dun kanila. Amun tiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haad daw akhirat. Wujuhu yawma idhin na'ima. Haad daw ha akhirat. Yung mga pamayhuan sin mga manusia ini. Makukuyag wayroon kasusahan nila. Lisa'yiha radiyah. Kimukuyag pasal yung paglugto nila. Pag hinang nila karayawan. Hawak to pa sila dan diha dunya. Fi jannatin 'aliyah. Halawm sila sulgaan hata atas sing sulga. La tasma'u fiha laghiyah. Di sila makadungog. Amuin laghiyah atau kan kadhiba. Di sila makadungog. Amuin bisara. Amuin laka-laka halawm sing sulga. Happy na ayad daw akhirat. Amun halawm sing sulga sila. Di sila makadungog. Amoy pagputing. Di sila makadungog mag-ulak. Biasing kabiksahan na turen di hadun niya. Fiha aynun jariyah.
iban halong sulga mga tay manghudkuha kami Islam awon siya sapa amun nagaanod fiha sururun marfu'a iban halong sulga mga tay manghudkuha kami Islam aw mga kakantil-kantilan amuin misan wayroon lang tatukon niya asal siya imaangkat-angkat hakalabihan sinallahu subhanahu wa ta'ala dihil niya mga manusia amuin tiutunay nila hak sinallahu subhanahu wa ta'ala kadun kanila wa akwabum mawdu'ah iban iinuman mga tay manghudkuha kami Islam wa namariku masfufa iban amuin mga kauan-uanan amun kakitaan mo rin doon diya sa butang-butang kawangayaan si mga manusia amuin halom sin sulga longkasin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia amuin makasud pa lam sin sulga longsin Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Naba hadaika wa a'naba amuin mga gardens tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kanila masalan insulga ari-arihan siya sila Allah subhanahu wa ta'ala singkatunggu-tungguhan biamang kau makakita bayiran di mukun ka bang imbay mansyon yaon awang kakitaan mo mga katunggu-tungguhan na karigdaigan niya ataw kan halawm niya bukun ka malingkat Biinin ikapapanjari sa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hasul ka sin mga manusia tiyata kama kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hadaika wa anaba iban amuin amuin katunggu-tungguhan niyaon mangbiyak kato ibang mga grapes biyan may mga tayo manghutsiyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in grapes pasalan in grapes malimo siya ahla min tamar malimo siya dengha uno dengha amun tamar amun hulma biya ini mga tay manghudkuha kami Islam wa kawa'iba atraba iban mga manusia tiyata kamahan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga huruin amuin mga manusia amuin wayron pa sila nasusuok amuin magsali-sali impangumulan nila akan nahaw ng buk babae maas babae ya subunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah awon long ne maas long ne halom sin sulga long ne wayron long ne maas minigin maas babae ang pinakamatanda ang biya kato nag-amburda ng dada sumakawabiyaitaan na siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasalong niya wayroon na long niya maas halong sin sulga long sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul waqi'ah wa hurun 'ain mga hurun 'ain kaamthalil lu'lu'il maknun mga huruin tiyata masin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin sulga kaamthalil lu'lu'il maknun diya sa pantun sila musa amun tiyataw imbimana wayhon sila nasusuk mga temanghud nasabot na ito mga biya ini asupaya ikasub na to mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat kita niyo asupaya angan-angan nun na to pasurun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin sulga sin siya amun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis dan kan Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala a'adadtu li'ibadi as-salihin sulga mga taymang tiyata ka makulang na law sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon ko nag-ibadat a'dadtu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wayun palang nakita sin dua mata wala udhunun sami'at iban wala palang niya diungog sin dua tainga wala khatara ala qalbi bashar iban wayun palang niya
amuin na huna-huna sin pangatayan sin manusia. Uno ini mangatay manghud. Ala wahiyal jannah. Siya na iniin pagyanong sulga. Iban, masabot na to magbalik. Amoy mga huruin, tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala hamangana. Amuin, bariman haadlaw akhirat. Amuin, nag-ibadat din diha dunya. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amsyatumuhu dhahab. Iban long niya, hamanga manusia alam sin sulga. Aun sila long niya mga kasudlay-sudlayan. Tiyataka masin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Insudlay ini piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hauno. Deng habulawan mga tay manghud ko ha Islam. Iban halom sin sulga. Hurun ain nasabut. Mga huruin qulubuhum qalbu wahidun. Amuin impangatayan nila naghambu. Bukum biasin mga babae din ni hadunya. Aun waktu in manusia bang siya umasawa. Amuin ikaruwa. Magselos. Magdugal. Magjingki-jingki. Sumagawa. Hamanga huruin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naghambukin pangatayan nila. Wala tabagod lang sin Rasulullah. Wayron lang na pagdugal-dugal isin sila. Biya ini mga tay manghud ko ang Islam. Piapanjarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman halom sin sulga. Amun wayron pa nato na angan-angan sin pangatayan sin kita niyo. Wayron pa nato. Amuin kita sin dua sin mata sin kita niyo. Iban wayron pa nato. Diungog sin mata sin ay diungog sin tenga sin kita niyo. Long pa sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Muhammad ayat ang putag 5. Wa anharum min ma'in ghairi asin. In mga manusia alam sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yatagama sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila mga kasulga-sulgaan. Bang mong kapangadyan. Long sin bahasa Arab mang naharun hambuok sadya. Singular. Sa ina Allah subhanahu wa ta'ala iyan yari wa anhar. Plural mga taymahun. Mga kasulga, mga kasapa-sapaan. Panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ghairi asin. Amo hindi siya magkabalos. Amuin masarap sa jain nanam niya. Amuin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin long sin bahasa di mabahug atau akan malihaw malanu siya. Biya ini mga taymahun ko ang Islam hikaisa. Sapa, kasapa-sapaan. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan palong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'am. Iwan kasapa-sapaan. Yapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Min laban. Deng siyaha. Amuin gatas. Lam yataghayyar ta'am. Di magkapindain nanam niya. Ikaruah. Hikatulang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Iban amun kasapa-sapaan yapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala deng haalak khamratil ladzatin lisyaribin. Long sin khamrin ladzatin lisyaribin. Amuin hikasusub lang niya sin mga manusia halom sin sulga yaon. Amuin bang sila minum sin sapa amuin alak yaon. Sapa ding alak gaman hikasusub nila. Bukon mga manusia amuin bang kita niyo minum din di alak kadunya. Gaman kita niyo mahilo. Gaman kita niyo babingaw. Sumagawa in kasapa-sapaan piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ding alak. Khamril ladzatil lisyaribin. Ikasusub hamanga manusia uminom kaniya. Ikatunya. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anharum min asalin musaffa. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kasapa-sapaan ding gula pusukan. Amuin
Yapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala ha mga manusia. Amun mainsain, amun gula pusukan ini. Amun kaasal-asal niya. Malihaw, masarap. Biya ini mga tay manghudka kama Islam. Supatan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walahum fiha min kulli thamarati wa magfiratum min rabbihim. Iban sila yatto. Halam sin sulga. Aun kanila yattulong niya mga kabunga-bungahan. Amun tumbas wa magfiratum min rabbihim. Iban amuin kaampunan atuhan nila Rabbul Alamin. Kaman huwa khalidun finnar. Sumagawa ang mga manusia amuin khalid, amuin tap-tap sila pinarka jahannam. Wasuku ma'an hamima, mang sila minum amuin tubig halam sila pinarka jahannam. Fakat ta'am'ahum, magkautod-utod inlungon-lungon sin sila. La'akiluna min syajarin min zakkum, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. La'akiluna min syajarin min zakkum. Suratul Waqi'ah ayat kay mantag 2. Amuin mga manusia hapi narka jahannam. Amuin mang sila kumaun sin zakkum yaun. Amuin bungang kahoy ding hazakkum. Bang sila kumaun di makakansub damikyan kanila. Amuin maripa, amuin gunggungan nila ini mabustak inggunggungan nila. Iban inzakkum ini mga tay manghud kakaon sina pinarka jahannam. Wayron nga mga kakaon sina pinarka jahannam amuin may kakansub kanila. Kakaon sina pinarka jahannam. Denga mga bakas kagdangdangan ha manusia alawm. Sin pinarka jahannam. Denga halana, denga mga sago. Kakaon sina pinarka jahannam. Biya na singkagi na tukay nalong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wasuku ma'an hamima, bang sila minum amuin tubig ha pinarka jahannam. Fakat ta'am'ahum, magkautod-utod inlungon-lungon sin sila. Murah-murahan mga tay manghud ko kami Islam. Di na kami tanto makapahawa. Masalan, biya wayron na sabi kami sarasin kami. Mga amuin imumungan na mo, nagkamali. Kaingatan sing kamo, in kami ni murid. Ang paisad nag-anad-anad. Long sinasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala innahu alim fahuwa jahil. Asal wayron na sa mga manusia amuin nagbabanto. Bang sila na inaalim din di hadunya. Amuin mangako na sila. Amuin sila na mahingat din di hadunya. Fahuwa jahil. Sila na ito'y mga manusia jaluhaka. Amuin awam. Tugtuban na muna dyan ni mga tay manghud ko ang Islam. Mga yu kami kamapan kanyo. Bang mga una kasla kami nabisarasin tay manghud na mukhain na. Iban damikyan sing kami. Mura-murahan ang nato nakaon nakawa nato pangadjian. Iban balikan sing kami. Bangin pagbasa na mo. Atawa kanin pagmaana na mo bukon nag-amo. Inyat tubaha. Hakalam masin paghatisin kami. Iban nangapura sa kami murid. Amun waron sa panghatising kami. Tugtuban na murad dyan hindi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amali wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa saqqil mawazinana wa haqqik imanana warfa' darajatana وتقبل صلاتنا واغفر خطيئتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسمعة وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم الأعين وما تخفي الصدور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا تقى وصلاحا وخشية يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا فيما كان ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.